Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wabo adwuma enti Ghana fo beto aba mamu dabi na Ghana fo no bebre no agye no ekọ off na ba on enti de bia no worum hwe se ento abo no mbegide mu papa pa ne afiefie no mu wura mu nto aba no efama Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo esan se wono mo hia papa pasa Ghana fo beto wono so na fa adwuma papa His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ahye no wono matimi ato aso de sanse wonyina etu jabra no wakonto abo e wachem ayirebi e wapoye mantam no emo sese ye wiase fanani na bibia betumi akoso anam abefo entintam video no so obi betumi ayko one obi wo Germany be kasa kama te said akrobeto eye call e wo Spain na oye interview kama eye internet na kanima peni John Dramani Mahama say National Communication Authority NCA4 ebema network no ko sada no Ebusianfo yakwenim COVID-19 yade akwade ewo epeja animu ewa my Ghana ncho ne ntwa asemu no tise yato na sawram yato ne peshi ama no entiene anapai mom yemu company enhye baby ya COVID-19 no wode Ghana no wo mo mawuo wo mo a o menya bia ni nyina afiri mu a active cases no ejina 1146 empemba ko ha ba ko ne aduana nsia new cases ya record wo Ghana foforo kura ya enkenso eno so haba akwadionum so 157 confirmed cases yade kodi ewo ba Ghana aha watcheni adioso enan 50,875 wonu ho ato wo mu a ene COVID-19 yade no ebi ni wonu peduam eye 49,405 eye empem aduanan kron aha enan ene enum wonu masuru wonu kwa na COVID-19 yade kodi ewo no enso eye aha miensa ne adionum miensa 323 wo atoye mante momafo be ke ahye ne nso mofra makomako enan omunna ye ma ene beto dwase nkrofo bi akidnapo mo na enu ache na beto dwase san koda makomako enan enipa mienu bi yesusu som ye Nigeria fo alatafo bakudin de Samuel Wells ena bakunzu din de John Oji san nkrofo mienu we akumai wa makomako enan no na obra secondary high court for tenase a openipa oji na dwa his lordship Richard J. Frimpong say asemi yetu ahyeda ede akohye afimpinu ne aduonu ba ko 2021 January bosomene de tosu aduonu wotwe sankrofo wemra na momfa dansidie makomako aduonu miensa 23 nini na ramra na afi omasem no yendintum His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ede atudwa ya wo ba mane a wo chem se Ghana fo bobo punu mu kokoko na mu bie no na wakacha mu se monto ane so 4 years a enkyere se o abendwa ne tena so na eye ne fa keke na mom enuma papa eye efie polepole nan waye enu nti no wakacha Ghana fo nya se monsanto ane so na ne timo po adwen papa ewo ne chimo no obetimi esanso ede aye adwuma na my Ghana timi atumpon akonenem Frankatuni Dima Liberal Party of Ghana on one esanso kofa party we by LPG okan waje so se yankonkwa osanka LPG anu akaso someha na someha onimnyafo Kofi Akpalu akasa na asemo kanina ne se nyame boa na Ghana fo nya no mugidie mapa na mutumi to aba na de manu afimpinu nya duonu a obape akoda bia wo Ghana bia bosumi dura ubenya 2 million e de ato ataso se odi beto biskito tofio ade odi bebia no wankasa de aye eyo own pocket money o mame meje o papa meje o shebo wei anase sabo wa hye dada na abra abozigi news ye ne ye interview eno sanso tia so sibiem se ampa asema kan ye enokure Ghana man penny abedeche Dr. Mahmoud Bawumia wadi atudwa ya waba mani a wochem se His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya de papa enu nti amanfa wonu mo dagbon ye wa northern region wonu mo hwe se wonu beto aba no papa boom e de ama His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na enu mo no wato aso sefese no pa na mente be ho ase de basabasa yo pinche na atia sete e wo ho papa enso His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo edi ye atu ye ne eni asumdue na edi ahim wo ho na sa asumdue eni oman a empuntuduma kura ntimi nkoso nti wonu mu kasa empuntuduma kura maaso wo ho na asumdue edi ahim wo ho no mo a kire se His Excellency Ghana man pani Nana Addo Dankwa Akufo-Addo apredi amadagbon fo no mo hweso no mo nto aba emfama wonom onipa opre omampani akunya no edi ama
NDC amanyoko no onumnyafo John Dramani Mahama kasa na smoka ni nane se Japan royalties deals no ehun sema be bebre dodo na wakache na nado dankwa kufado se onya krado onhye ne sapo munsuo ezan se afipinu ni adwono yeto aba ni wie na Ghana fo tuma ne se hwim oba na nado dankwa kufado so sika ode akohye Japan deals ni mu na no ewo se ode bantentem anyesa ye be soja edeguni chimu Ghana man penny dada Ghana man penny dada John Dramani Mahama abra wa kontwa ewo eye asante montamo ene ogina simpie ni apaswa wa ba mane o chem se ye ba ne keta hye pro ye dwunim kankan ho ane ko no his excellency nana adodan ko akufo ado wanya de kura ewo ho ene nti Ghana fo hwe se afempinu ni adroni wo mbo promoti power kwa kwadi hu ahimu ankrata so a wo mo hye no monto aba no emfama no John Dramani Mahama sani ebe ya keta hye pro ye dwunim kankan ho ye betu na se deku efro my Ghana mo Frankatuni edima Ghana Freedom Party mami akwa donko ono na esanso gyase ye nto no so abananko omampeni akunya no so wa fimpinu ne adwonu mu mami akwa donko akasa ne nsem nyina ne se oman mu apolisifo eyenkrofo bia chesemante makuma kudu nsian ba bia beko bia ukom tumi gina ka na omde omsafa ka no na omde atumos yesa officer no atia so driver for ne police for ntemasem mami akwa donko se sa adamudie na police for je kwan kola no so mutumi gya na police for koso age ezanze apolima kuna nye bone bia na be ma so oyade de ma oyira enye bone bia ene koso anje Ebusianfo neni enku yenimu Ghana man penny dada John Dramani Mahama wa free aprobo ase ewo Upper East Region na Upper East Region wanso na anu de beto odwa se emabru mako aduonum nkron 59 na wonu maswai se NDC amanyoko ni nyehwe fama wonu mtani e peshi wonu mafirim ya wonu de omho akwadom NPP amanyoko no mo chese NDC amanyoko ne baye ya to wo majeje mu tuon masawiram enti ane baba wonu mafiri NDC amanyokum enti amanfu obisa se enti sesia no Ghana man penny dada John Dramani Mahama konto agbawo Upper East Region wo baye de ani kasi ebota oni ebegyanu mse ni adini na si obi agbo ya chidom